ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақт бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардад. дар студия бо хабарҳо Сарвинози Нур. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. рустами эмомалӣ дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат, муаррифии китоби тозанашр дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025, баргузории як чорабинии муҳим дар пойтахт. Андалеб 2025, ташкили ин тадбири фарҳангӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон китоби тозанашр бо номи Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат, ки зери назари президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт чоп гардидааст, рӯнамоӣ гардид. гузориши навбатии барнома идомагари ин мавзӯъст. дар муаррифии китоби Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат, роҳбарияту намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, олимону донишмандон, шоирону нависандагон иштирок намуданд. Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар суханронии хеш изҳор дошт, ки ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон китоби тозанашр бо номи Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат бо услуби хоса рӯи чоп омад. таъкид гардид, ки китоби Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат бо сифати баланд чоп шуда, фарогири мақолаҳои 18 нафар чеҳраҳои маъруфи кишвар мебошад. китоб аз 280 саҳифа иборат буда, нигоштаҳои он бо 3 забон — тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ таълиф шудаанд. муаллифони мақолаҳо дар сохторҳои гуногуни давлативу ҷамъиятӣ ва илмию фарҳангӣ фаъолият менамоянд, ки нигоштаҳои хешро дар асоси санаду далел таълиф намуда, раванди меҳнату кӯшишҳои созандагиву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро инъикос намуданд. китоб бо аксҳо оро ёфтааст, ки аксҳои дар китоб ҷой дода муҳтавои нигоштаҳоро таҳкиму тақвият мебахшанд. гуфта шуд, ки бо сезабон нашр шудани китоби Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат, барои дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намудани дастовардҳои 8 соли охири мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба пойтахти кишвар мусоидат менамояд. китоби Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат, маҷмӯи мақолаҳои олимону зиёён ва ходимони давлативу сиёсии кишварро ҷиҳати муаррифии хизматҳои мондагори шаҳрдори ҷавон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчун дастпарвар ва идомабахши мактаби давлатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бар гирифтааст. дар идома муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмонзода Абдураҳмон зимни суханронии хеш изҳор дошт, ки чопи китоби Рустами Эмомалӣ, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат ва рӯнамоии он дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ин гувоҳӣ аз эҳтироми беандоза гузоштани олимону муҳаққиқон ба заҳмату талошҳои созандаи шаҳрдори Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. таъкид гардид, ки дар китоби мазкур фаъолияти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тавассути таҳияи мақолаҳои гуногун таҷассум ёфтааст, ки ин фаъолият намунаи ибрат аст. муаллифон зимни таҳияи мақолаҳои хеш дар асоси далелу санад ҳақиқати ин иддаоро дар китоби мазкур исбот кардаанд. китоби тозанашр дабистони муқаддасест, ки ҷавонони имрӯзу фардо аз он сабақи зиндагӣ, дарси хештаншиносию ватандорӣ ва созандагиву бунёдкориро меомӯзанд. дар ин росто лозим ба ёдоварист, ки маҳз завқи баланди кордонӣ, эҷодкорӣ, андохтани таҷрибаи кишварҳои мутамаддин, маҳорати шоистаи раҳбарӣ, ишқи ҳақиқӣ ба ватан, нигоҳи шаҳрофар ва иқдоми бузурги бунёдкориву созандагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчун дастпарвари мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат буд, ки дар пойтахти кишвар раванди ободиву навсозиҳо нисбат ба 10 солаи қабл рушд намояд. пешрафти бо сурати соҳаҳои гуногун дар шаҳри Душанбе ба рӯйдоди муқаррарӣ табдил ёфтааст ва натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии солҳои охир пойтахтро бо солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ муқоиса кардан имконнопазир мебошад. дар маркази байналмилалии намоишгоҳии Душанбе намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 ифтитоҳ гардид. мавриди зикр аст, ки намоишгоҳ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дастгирии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати сайёҳии Somon Travel ва дигар шарикони рушд ташкил карда шуд. аз чуну чарои ин чорабинии сатҳи баланд маълумоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. душанбе боз мизбони як чорабинии сатҳи баланд дар бахши сайёҳӣ.
намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 дар сатҳи баланди ташкилӣ ба кори худ оғоз кард. зимни ифтитоҳи намоишгоҳ муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода иброз намуд, ки чунин намоишгоҳҳо ба рушди устувори соҳаи сайёҳӣ, муаррифии иқтидори бои табиӣ, фарҳангӣ ва таърихии мамлакат ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ мусоидат менамоянд. раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумъахонзода, вазири сайёҳии Черногория ва раиси комиссияи сайёҳии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Аврупо Симонида Кордиш низ аҳамияти баргузории чунин намоишгоҳи муҳташамро барои рушди соҳаи сайёҳӣ таъкид карданд. ҳадафи намоишгоҳ рушди соҳаи сайёҳӣ, ташкили бозори сайёҳии минтақа дар шаҳри Душанбе, муаррифии иқтидори бои табиӣ, сайёҳию фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии мамлакат, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармайягузории мустақими хориҷӣ, татбиқи лоиҳаҳои сайёҳӣ, таҳкими ҳамкории соҳавӣ ва бародаршаҳрӣ, рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва дар ин замина таҳияи стратегияи муштараки сайёҳӣ ба шумор меравад. برای تطبیق کردن سیاست دولتی در ساحه سیاحی در داخل تاجیکستان در شهر دوشنبه ҳамзамон дар рафти намоишгоҳ меҳмонон бо имконияту зарфият ва молу хизматрасониҳои ширкатҳои иштирокӣ шинос шуданд. тасмим гирифта шуд, ки намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе дар доираи таҷлили рӯзи умумиҷаҳонии сайёҳии ҳамасола дар пойтахти мамлакат баргузор карда шавад. من حسن علیدادی هستم، رئیس اداره بازاریابی گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش. خیلی خوشحالم که در دومین دوره نمایشگاه گردشگری تاجیکستان دوشنبه شرکت کردیم. ببینید ما منطقه‌ای هستیم که تماماً گردشگری و سیاحتیه، در وسط آبهای خلیج فارس. منطقه سیاحتی توریستی که سالانه پذیرای هزاران گردشگر ایرانی و خارجیه. من از همینجا دعوت میکنم از مردم دوست، آشنا و صمیمی تاجیکستان که حتما سفری به جزیره کیش داشته باشند و از زیبایی‌های جزیره کیش دیدن کنند. نمایشگاهی که امسال برگزار شد، سال قبل هم ما توی نمایشگاه شرکت داشتیم ولی خیلی کمتر و کوچیکتر، ولی امسال خیلی پربارتر و به قولی خیلی وسیع‌تر شرکت کردیم و امیدوارم که سال دیگه هم همین نمایشگاه با همین توان و بهتر برگزار بشه. یادآور باید شد که نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه تا 20 سپتامبر ادامه می‌یابد. برای مهمانان، سیاحان و اشتراک‌کنندگان همایش مذکور امروز کارت‌های بین‌المللی خود خدمت‌رسانی که به واسطه در سمت سیاحی پیشنهاد کردگی هستند، البته پیشنهاد کرده با آنها مصلحت‌ها و البته معلومات مفصل رو پیشنهاد کرده استادیم. ببینید شد هستیم که در دوشنبه مخصوص در تاجیکستان البته چنین چهارمه‌ها گذاشته استادند و در پرتو به واسطه البته تشبس‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی وابسته از پیشبرد ساحه سیاحی نیز این یکی از اقدامات تشبسکار به حساب می‌رود. تاجیکستان دولتی دارای طبیعت و کوه‌های ناتکرار، پیره‌های بزرگ، دریاهای بیشمار، آب‌های معدنی، شفابخش و شیرین، فرهنگی باستانی و اصیل بوده پیوسته توجه مردم جهان را جلب می‌نماید. خصوصا شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بوی سیاحی بوده برای رشد ساحه اینفراستراکتوری مکمل آن بیش از پیش خدمت می‌رساند. همین است که از شماره عمومی 761391 سیاحی که در امسال اول سال 2025 توسط همه گذرگاه‌های سرحدی به مملکت وارد شدند، تقریباً 60% یا 456835 نفر آنها به شهر دوشنبه آمده از خدمت‌رسانی سیاحی آن استفاده بردند. ما در بسیار یک رویدادی مهمی سیاحی اشتراک داریم. میدان استقلال یکی از جایهای بسیار دوست داشتنی و زیبای که میان سیاحان مشهور گشته است و مقصد اساسی ما نیز معرفی و حفظ حمایت از فرهنگ و تاریخ پر افتخار نیاگان ما است. امروز مؤسسه دولتی مهمانان زیاد را از داخل خارج قبول می کند و رابلدان با زبان‌های گوناگون دنیا و مهمانان معلومات می رسانند. در میدان شرایط بسیار خوب برای هم معرفی تاریخ و فرهنگ و هم قبول مهمانان فراهم آورده شده است. نمایشگاه امکانات سیاحی و اینفراستراکتوری مملکت را معرفی نموده جلب سیاحان و سرمایه خارجی را افزایش می‌دهد. چون این نمایشگاه‌ها همکاری بین‌المللی را تقویت داده برای رشد سیاحی داخلی و بین‌المللی زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
ҳамасола 22 сентябр дар саросари кишвар ҷашни бузургдошти сардафтари адабиёти оламгири тоҷику форс, ҷашни мероси адабию илмӣ ва ахлоқӣ беш аз 1000 солаи тоҷик, рӯзи ифтихор аз тамаддуни миллӣ, рӯзи бузургдошти тавонотарин шоир ва одаму шуъаро султони шоирон Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо баргузории маҳфилҳои илмию фарҳангӣ таҷлил мегардад. Бахшида ба бузургдошти ин шоир дар Китобхонаи миллӣ мизи мудаввар доир шуд. Гузориш дар ин хусус. дар муассисаи давлатии Китобхонаи миллӣ бахшида ба бузургдошти рӯзи рӯдакӣ бо ибтикори маркази забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷии Китобхонаи миллӣ мизи мудаввар зери унвони соҳибқирони шоирон устод Рӯдакӣ бо ҷалби аҳли илму фарҳанги кишвар баргузор гардид. дар чорабини олимону донишмандони соҳа ширкат варзида роҷеъ ба Рӯдакӣ ва ҳикмати ӯ, Рӯдакӣ ва диди фалсафӣ, Рӯдакӣ ва Мирсаид Миршакар ва Рӯдакӣ дар таҳқиқи Садриддин Айнӣ маърузаҳои пурмуҳтаво карданд. Зикр шуд ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлоли кишвар аз нав эҳё гардидани суннати таҷлили рӯзи Рӯдакӣ имкон дод ки мо ба рӯзгору осор ва мақому мартабаи адабию фарҳангӣ ва маънавии устод Рӯдакӣ назари тоза андозем. натиҷаи ин ибтикорот ҳамин аст ки таи чанд соли охир ҳамасола рӯзи Рӯдакӣ дар саросари кишвар дар муассисаҳои таълимӣ ва илмию фарҳангӣ ба таври васеъ таҷлил карда мешавад. рӯзи Рӯдакӣ яке аз ҷашнҳои бисёр муҳим ва барҷастаи миллии мо аст. дар қатори чанд рӯзҳои дигаре ки ба фарҳанг, илм ва тамаддуни тоҷикон тааллуқ мегирад, бешак Рӯдакӣ дар сафи аввал аст ва ин ҳама бо ибтикороти пешвои миллати мо ҷараён сурат баст ва имрӯз ҳамасола рӯзи Рӯдакӣ ҷашн гирифта мешавад. ба истиқболи ин ҷашн ибтикороти зиёде роҳ андозӣ мешавад, аз ҷумла ҷамъомадҳо, ҷаласаҳо, шеърхонӣ, маҳфилҳои шеърхонӣ, маҳфилҳои таҳқиқ ва омӯзиши осори устод Рӯдакӣ. яъне рӯзе аст ки мо якбори дигар ба асли худ, ба асолати худ дар сари он боз андеша мекунем ва اونچه که به دست آمده است جنبش میکنیم و برای آینده باز قدم ها را معین میکنیم. یعنی یک نوع انگیزنده روح ملی ما، خودشناسی ملی ما است که برای جامعه امروزه، برای دولت ما، برای مردم و برای آینده، یعنی نسل هایی که آینده تاجیکستان را آباد میکنند خیلی مهم است. چرا؟ برای آنکه رودکی زاده دوره سامانیان است. زاده دوره است که دولتداری ملی تاجیک استوار گردید و در کنار خود، در آغوش خود همین گونه شاعر و شخصیت بزرگی را پرورش کرد که یعنی دولت، تمدن، فرهنگ، شعر اینا همه در یک جایگی ملت را جامعیت، تمامیت میبخشند. ابو عبدالله رودکی نه تنها پایه‌گذاری ادبیات تاجیک و فارس، آدم و شعرا، سلطان شاعران، قافله سالار شعر و صاحب قران شاعران، بلکه رمز بیداری و خودشناسی و استقلال خواهی، اینچنین رمز جاویدانه ادب و فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک ارزیابی می‌گردد. امروز جامعه ما هم که در قصد یا در ابتکار بنیاد دولتداری ملی، تکمیل دولتداری ملی، بنیاد تمدن و فرهنگ ملی است. از این گونه شخصیت ها همیشه برای خود عبرت می جوید، یعنی اونا تاریخ ما را آینه داری میکنند. در سرحلقه این شخصیت های بزرگ معنوی استاد رودکی هستند. بنابراین این معرکه‌ای که امروز در کتابخانه ملی برگزار شد، موضوعهای جالب بررسی شدند و اهل نشست هم با کمال رغبت این مسئله سر این مسئله ها اندیشه کردند. گمان میکنم که امروز در سراسر تاجیکستان روزهای رودکی است، روزهای جشن ملی ما است، روز هویت و اصالت ملی ما است. مورد به ذکر است که سال 2008 با پیشنهاد پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از جانب یونسکو 1150 سالگی پدر شعر فارسی تاجیکی در تاجیکستان، کشورهای ایران، افغانستان، روسیه و آمریکا، آلمان، ترکیه تجلیل با تنتنه و برگزاری نشست و کنفرانس های علمی دستاورد فرهنگی کشور معنی داد شده و به این مناسبت گذاشتن مجسمه شاعر در پایتخت کشور شهر دوشنبه دلیل قدردانی و احترام ملت و دولت و سرور فرهنگ سالار تاجیک به فرزندان برومند خویش ارزیابی می شود.
در اساس نقشه چورابینی‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادات خلق اندلب 2025 برگزار گردیده ایستاده است. در برابر دیگر ناحیه‌های شهر دوشنبه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی این فستیوال آزمون را تشکیل و برگزار نمودند. گزارش همکارانمان در این باره. намоиши сару либоси миллӣ яке аз шартҳои ҷолибу дидани давраи ҷумҳуриявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб 2025 ба шумор меравад ки ҳаваскорони санъати ноҳияи исмоили сомонӣ бо нишон додани як манзараи аҷоиби бадеӣ пеш аз оғози ҳамоиш онро ба ҳайати ҳакамон нишон доданд. дар ин намоиш либосҳои миллии қадимӣ ва замонавӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз қабили кандакорӣ, чакану атлас, макони баргузории тӯи арӯсу домод, урфу одат ва фарҳанги асили ниёгонро муаррифӣ мекард аз ҷониби аъзои ҳакамони маҳфил хуб истиқбол гардид. Сипас дар толор даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб 2025 дар ноҳияи исмоили сомонӣ ба кори худ ҳусни оғоз бахшид. пеш аз оғози ҳамоиш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ ба сухан баромада ҳунармандон ва дастаҳои ҳаваскорони санъати ноҳияро таҳният гуфта, ҳадаф аз баргузор намудани фестивали мазкурро пеш аз ҳама рушди фаъолияти дастаҳои ҳунарӣ, дарёфти чеҳраҳои нави санъат, ҷалби ҳарчи бештари мардум ба фарҳангу ҳунар, баланд бардоштани ансамблу гурӯҳҳои эҷодӣ дар раванди тарбияи ҷавонону наврасон маънидод намуд. ҳадаф аз баргузории ин фестивал озмуни мазкур дарёфти чеҳраҳои нави эҷодкор, таблиғу ташвиқи анъанаҳои неки ниёгон, таҳкими нақши ансамблҳои гурӯҳҳои бадеӣ дар ҳаёти фарҳангии кишвар мебошад. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб 2025 бори дигар собит сохт ки фарҳанг ҷузъи ҷудонопазири ҳастии миллат ба шумор меравад. идомаи озмун дар толори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҷараён гирифт ки санъаткорон ҳунару маҳорати хешро пешниҳод карданд. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби арбобони ҳунар, санъаткорони ботаҷриба ва намояндагони сохторҳои марбута интихоб гардиданд. гуфта мешавад ки мавзӯи меҳварии фестивал озмун инъикоси рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, файзу баракати истиқлоли давлатӣ, тарғиби арзишҳо ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва дӯстӣ мебошад. фестивал озмуни телевизионии эҷодиёти халқ андалеб тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 1996 шурӯъ гардидааст. дар андалеб намоиши ҳунарҳои бадеии халқии бозори ҳунар, хор, навозиши умумӣ бо созҳои миллии мусиқӣ, намоиши либосҳои миллӣ бо иловаи навгониҳо, рақси яка, суруди яка, навозиши яка, намоиши порча аз ҷашну анъанаҳои мардумӣ, бадеҳа, суруди анъанавии шашмақом, санача, сюитаи вакалӣ, хореография ва ғайраро ба мараз гузоштанд. ёдовар мешавем ки фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб 2025 бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба баргузории фестивал, намоиш, ид, озмунҳо, анъана ва ҳунарҳои мардумӣ, ҷашну солгардҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2025 гузаронида шуд. نوزدهم سپتامبر در مهمانخانه رومی شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی پیش از آغاز مرحله انتخابی جام آسیا 2026 اوید به فوتزال برگزار می شود. نشست ساعت 11 آغاز می گردد. سرمربی دسته‌های منتخب تاجیکستان، ژاپن، کامبوجا و ماکائو به سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهند. یادآور می‌شویم که از 20 تا 24 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه بازی‌های انتخابی جام آسیا 2026 اوید به فوتزال برگزار می‌شوند. همه بازی‌ها با اشتراک دسته ما ساعت 20 آغاز می‌شود.
рӯзҳои 20 ва 21 сентябр дар душанбе барои бори якум мусобиқаи ҷоми ҷаҳони куштии самбо доир мегардад. ин чорабинӣ дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон сурат гирифта, варзишгарон дар 14 вазн миёни мардону занон дар самбои варзишӣ ва самбои размӣ бо ҳам рақобат мекунанд. барои ширкат дар ҷоми ҷаҳони самбо ба ҷуз тоҷикистон токунун 8 кишвари дигар Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон, Беларус, Булғористон ва Маҷористон дархост пешниҳод карданд. ҳайати тими мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳон оид ба самбо аз 15 варзишгар иборат мебошад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.